Umunyarwanda niwe wipfugiye ati ngo umanika agati wicaye wajya ukamanura ukarinda guhaguruka, ngo utazi ubwenge ngo ashima ubwe, ngo ijoro riba wariraye. Ugushuka ntago ari uko muba muri bujyane mu bintu, ashobora gushuka uyu munsi ariko ejo nagushuke, kuko Uburusiya bwafashe icyemezo kidakuka cyo kuba cyarimbura igihugu cya Ukraine. Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino, namwe ba diaspora muherereye mu bihugu bitandukanye ndetse nko ku mugabane wa Afurika no ku migabane igiye itandukanye, turabasuhuje. Kudukurikira kwanyu ni by'agaciro ndetse tubiha agaciro kuko nibyo bidutunze, ni nabyo bituma turi hano, kuko mudahari ntabwo twakora ibiganiro. Nawe mushyashya tuguhaye ikaze kuri channel yacu, umva ko wisanga mu rugo iwawe, kora like, ukore share, ukore na subscribe kugira ngo utazawucikwa n'ibiganiro umunsi ku munsi. Tukaba tugiye kuganira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse no ku nama yabaye muri Kiev. Tugiye kuyiganiraho neza twumve icyo iyi nama yavugwagamo kugira ngo twumve umugambi nyawo ugamijwe imbere y'angano wuhe. Dore uko ibintu bimeze ku cyumweru tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2024. Icyo dukeneye ni diplomasi kugira ngo igihugu cya Ukraine kibashe kuba cyabona ubwigenge, kuko aho kigeze ahangaha kirageraniwe mu buryo bushoboka. Uburusiya baragishotoye, none na n'ubu barashaka kukirimbura. Umunyababanga nshingwabikorwa wa leta Antony Blinken ageze mu Butaliyani imbere y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 ku wa kabiri kugira ngo baganire ku ntambara zabereye muri Ukraine ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yabwiye BBC ko ibihugu by'iburengerazuba bidakwiye gushyiraho imipaka ku nkunga ya Ukraine kandi nibigerageze gushyiraho imirongo utukura ngo binawugaragaze. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan azaganira ku bigezweho mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine hamwe n'umunyamabanga mukuru wa NATO Mark Rutte wa kabiri ubwo yasuraga intambara, nk'uko umuyobozi wa Turukiya yabitangaje. Perezida wa Turukiya yavuze ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagejeje ijambo ku nama ya gatatu ya G7. Ni inama y'ibihugu bikize cyane ndetse n'ibihugu biherereye mu muryango wa NATO. Urumva ko ni ibihugu biba biri ku mugambi umwe ndetse bikaba bishyikiranye mu buryo nta gihugu na kimwe kigomba guterwa. Niyo mpamvu kino gihugu rero kuba ko Ukraine iri mu maboko ya Amerika, ariko Amerika nishaka kubigaragaza, ni nayo mpamvu Ukraine igomeje gushyigikirwa cyane na bino bihugu byo muri OTAN. Perezida Volodymyr Zelensky yagaragaje ko umutekano w'ibiribwa uteye inkeke cyane ku buryo bushoboka bwose. Inama yabereye i Kiev kugira ngo ibashe kuba yashyira ibintu bimwe na bimwe ku murongo. Perezida Volodymyr Zelensky yagaragaje ko igihugu cye gifite amahirwe menshi ndetse wagereranya na 70% yo kuba cyahagarika intambara muri 2025. Ni intambara bihuriyemo n'igihugu cy'Uburusiya, ndetse ikinyamakuru cyigenga cyo muri Ukraine nicyo cyagerageje kurikotinga ibi bintu kirabigaragaza ku buryo burambuye. Muri icyo gikorwa kimwe, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bwangije ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bintu byagiye byangirika nk'amazu ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'ubuzima bwa muntu. Byose Uburusiya bwagiye buyimishaho ibisasu bigenda byangirika umunsi ku munsi. Avuga ko Uburusiya bwangije amato 321 ya Ukraine ndetse n'amato 20 y'abashoramari cyangwa y'abantu bacururiza muri biriya bihugu bagenda babyinjiramo umunsi ku munsi. Muri
mu kwa karindwi 2023, mu kwa karindwi 2023, uwahoze ari perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen yashimangiye akamaro ko gushyigikira igihugu cya Ukraine ihuriro mpuzamahanga by'umutekano Halifax. Avuga ko gutsinda kwa Ukraine kwari ukurwanya Uburusiya mu gitero yagombaga kuba yabagabaho cyangwa izabagabaho iri gutegura. Kugira ngo bagaragaze intsinzi rero ngo nuko bagomba gukumira igitero kizaza cy'Uburusiya mu buryo bukomeye cyane. Ni ngombwa yuko bagomba kukirinda. Urumva ko ibintu byafashe indi ntera mu buryo bushoboka cyane. Ino G7 yasaze, ino G7 irashaka mu buryo bukomeye cyane kuba yakataka igihugu cy'Uburusiya, ndetse Vladimir Putin yateguye Satani kabiri. Ni intwaro zitwa Intercontinental Ballistic Missile Satani kabiri. Urumva ni intwaro mbi cyane mu buryo bushoboka cyane. Ni intwaro zihuta ku muvuduko mubi cyane kandi zikihuta. Urumva sibye intwaro iheruka kugaragazwa mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru, naho niyo ntwaro ishobora kuba yakirukanka cyane kurenza izindi zose. Uburusiya bwagerageje bugenda bugaragaza ko bufite intwaro mu buryo ibindi bihugu bitakekaga, aho yagaragaje ko Elshomik ari intwaro ikomeye cyane, ndetse benshi banakekaga ko ishobora kubikoze nka Intercontinental Ballistic Missile. Urumva ko ni intwaro mbi cyane mu buryo bushoboka, aho ayiteye imara amasaha menshi ikiri guhungabanya ibintu. Mbaye mbashimiye mwe mwadukurikiranye. Kudukurikirana kwanyu twababwiye ko ari by'agaciro, ndetse nayo mushyashya ndakwibukije kandi subscribe, share and comment kugira ngo udacikanwa n'ibiganiro byose. Mugira amahirwe n'imigisha. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge. Bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.